Tang Shikentin ke jingkren jong ujian Luka Prestiani ya Vinicius Junior. Hakabal Sakiru ya kane ke jingkren da Kylian Mbappe. Da kabak kenok bau Prestiani ulah khotsin ya Vinicius Junior da uta ushri. Kata hak jingilekai ka Faslek ka Benfica Persia ya ka Real Madrid. Kumta ka UEFA klasim ya karai ban suspend ya Prestiani orang nilekai ke Benfica ban mi madan haka second leg Persia ke Real Madrid lasai kamit. Ka Champions League playoff knockout stage haka fast leg ke Real Madrid klayu tap sikol Persia ke Benfica. Bat lasai kamit ka day ke second leg ka ban sadiru artat ke jinlekai halaying jong ke Real Madrid. Bat ke ban sadiru karai ke bakut mano bandrung sekarau 16 ka Champions League hapdeng ke Benfica bat ke Real Madrid. Ka jingelekai lasai hapdeng ke Benfica Persia ke Real Madrid kan sedai ke jingelekai ke ban seitenat bha namar ka dondau lupa hak fast leg. Prestiani orang lekai ke Benfica yoshu ban mi madan lasai namar lasai suspendo. Kadba unleglang bat ke Benfica sya Bernabeu Stadium bat lada ki fans jong ke Real Madrid. Kitang supen kano ke jingle pom nyahap ka Benfica ka berniam lupa bahkan ujor syaka UEFA bat syaka FIFA. Kad ban na kaling jo Vinicius Junior bat Kylian Mbappe kla penpau ba kem la syu ban up ban kla kwa ban mi madano ban keput teng ya ka Benfica ha ka second leg namar ka jile kairu kadai halaying jong ka Real Madrid. Kumta day kane kadaw ka jinglekai lasai hapdeng ka Benfica bat ka Real Madrid kan sadai ke ban sitenat bha namar Vinicius Junior ulah kenoru ya Prestiani kum utau kauput ba ukren da ka baka artat ya ke sintur da ka jersey. Titungen sepe lasai kamit ha ka jinglekai hapdeng ka Benfica bat ka Real Madrid mano ban yorung sekarau 16 ka Champions League menta ka ayom. Kaban job lasai kamit kemud kandai ketaka tim ke Bandung sekarau 16. Ka Real Madrid klayo lupa sikol bat ka Benfica kadun kam ya ke arkol banjob ya ka Real Madrid kumta tongun sepet lasai kamit panoban job mano ban lim hapdeng kini ke art ligi tim kublai sibun.